ingabo nyinshi zikaba ziri mu nzira ze mwabonye ejo bundi simbizi kuko umunyamakuru wabashije kubibona hari ibibunda n'amakamyo menshi y'imbunda yari yaje akagera mu Burundi bakongera kwisubiza muri Tanzania bayajana za kuri poro imwe yo kuri Tanganyika ashobora kuba naye hayambuka yerekeza muri Congo kandi ari n'imbunda ziriya zose bagiye bakolektinga muri SADC kugira ngo baze guheza intera hamwe na P5 tubabwira kuko twebwe twamaze kugera ku rukuta ntabwo badufite yuko mushobora kuza muri benshi uko mungana kose dufite impamvu itumirwana kandi impamvu yacu nituma tuzobatsinda. Iyi drone rero tugira ngo tuyereka abaturage iyi niyo drone nizo drone zinoza bakoresha bwa kamikaze bazana kugira ngo bukomeze burasa abaturage. Iyo ukarebye neza gafite amakamera ahantu hose hano hejuru bwaho honyine hariho za kamera zibiri hano inyuma urebye hariho kamera zibiri aha munsi niho bashira ama memoire yo kugira ngo recording ibyo gaheka bona hari ahantu ho kuba yo charginga battery iri hano akani koko guswitchinga on and off kugira ngo uyifungure iyo ugizutya ufungura battery iyi niyo battery ya rero hano munsi nanone bifite izindi za kamera imbere iyi kamera iri rotated ukuvuga ngo ira rotatinga uko iyi ikapitaliza kantu aho kari kose igenda izunguruka iyo wakije buno buto urabibona hari indi kamera hari indi kamera nukuvuga ngo gatunzwe na kamera impande zose ntaho kadashobora kubona ari hasi karabona ari hejuru karabona ari inyuma karabona ari imbere karabona rero izi ngizi nizo zihambirwaho amabombe hano zagera aho ngaho rero rakadropinga zijya zagiye zirasa iyi niyo drone yamaze abaturage mu minembwe iyi niyo twabashije guhanura ikagwa mu ruhande rwa za Karindi ariko izi ngizi ni nishi leta ihagurukana ni nishi leta ikoresha mu kugira ngo ikomeze yangiriza iyi niyo yasenye amazu niyo yasenye amakanisa niyo yarashe kuri radio niyo yarashe bikorwa remezo byose byo mu minembwe nukomeza tubwira amahanga yuko ibyo tuvuga nta kinyoma kibirimo yuko byinshi ko baravyibonera iyi yahanutse ejo bundi hariyo n'iyindi yahanutse ubushize hariyo n'izindi zahanutse umwaka ushize hariho n'izindi nishi ariko izi nizo zikomeje zangiriza abaturage tubamenyesha kuko drone za leta zigomba guhagarara wiruke kuko nasioze ni ntakindi yavuze bavuze kuko mbere yuko hagomba gukomeza ibiganiro drone zigomba kubanza gahagarara mu bitero by'abaturage bo mu minembwe rero ni yingiyi abantu batari bazi uko bikora utuni dutoya mu gihe hariho za CH kat izo nini cyane kugira ngo none bifite n'umupilote hariho rero ni indege ziriya nini za Sukhoi ziza zirimo abapilote nka ziriya zarasha ku kibuga mwabibonye mu biganiro twakoze ushobora kugeza umwobo usumba professionalism cyangwa ari special forces zitutse bw'igihugu ejo bundi baratubwira noneho bafite izindi zimwe ngo zigiye guturuka mu Bufaransa na hehe abo twabasinze kera kuva muri 1994 abafaransa se mwari mu ngana mu Rwanda icyo twobabwira icyo si cyo kibazo ntidufite ubwoba yuko muhemuzana ingabo nyinshi bazavuga ngo buro bwinshi sibwo buze gukora umusoro sintekereza ko ibihumbi 9 byari birahanga ari byo bikeye kuzana sibindi bakageza 12 niho bumva koko bazanye imbaraga nyinshi twebwe duhagaze bwuma yuko twageze ku gikuta titugifite aho duhe duhungira uzogenda ukinge mu nzu numarure kinkoko ufunga imiryango yose ya nkoko izogukomeretsa nashaka ibimbe akabeba kangana gati kazo gukomeretsa yuko ntiwagasigiye ahantu ho kugenda twebwe bunyine twarafungiwe nta hantu nahamwe hasigaye nta sukari tubona nta sabune uzohura n'umusoro ugize kanga hatari umunyu numara ugire ngo uwo musoro uzomwitanga wo mushobore uvuye kuja kwiri kuri gati sukari n'izindi zo kumena twebwe aho tuyi tufite koze zo kugira ngo ba mama na ba data n'abashuti bacu n'abaruna bacu bazabeho niyo mpamvu ituma turwana niyo mpamvu ituma tudasubira inyuma niyo mpamvu izi drone ziza zikaturasa ariko zigira icyo zidutwara yuko hano tuafite isezerano ryo kuzohaba ntabwo nubwo bazahaguruka bakaza bameze bati P5 bariya bose bishize hamwe ngo babahaye base ariere igomba kuba minembwe cyangwa yo plateau yose uvuga ngo twebwe tugomba kuba derasine bamari bo bakahatura bakahashirana urabizi intera hamwe zizana n'abagore n'abana babo yuko ibintu byose no guhinga no gucuruza n'ibintu byose barabikora bagende bacukure zino noro ziri ahangaha bahinga ino mirimo y'abadata bose bamaze kubica ugatekereza ko ibyo tuzozemera ibyo twobabwira turababwira yuko yambone y'abakubisina cyahari icabakubitiye ku ndondo n'ubwo bukirahari igituma batahari niki bari baje ari bakeyasa ibihumbi zari zahageze ntitubize rero nibacire hasi niko abafurero bazabavuga turacahari turakomeye kandi kwa kundi tuza tubikora n'undi tuzokomeza tubikora gutyo ahangaha ni iminsi mike barenda kugenda aho ngaho niko bisa
tuza kurangiza niki mubwira leta y'u Burundi na leta ya Congo bakomeje kudukorera ibi bintu cyangwa se babakorera abaturage batuye muri no misozi ya Minembwe babakorera amabi nkaya niki mubabwira niba kuri gatano. Yes, nongeye kuba ikaze rero mbibutsa ko binoroshye cyane gukomeza kwibanira natwe, ni subscribe cyangwa sabone, ubundi bindi inshuti bavandimwe nta kindi musabwa uretse kubiduharira. Nimero 0784483217 ni nimero yacu ya WhatsApp watwandikira cyangwa se ukaduhamagara wifuza kumenyekanisha ibikorwa byawe. Amarembo arafunguye. Iyi ni Ibakwe Media TV, nge ndifagi kayinamura, mbibutsa ko aya ari nayo mahitamo yanyu meza. Nimyemerere duhere mu bice bya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Uvira yabaye isibaniro ry'imirwano muri Kivu y'Amajyepfo kuva mu mpera za z'Ukuboza 2025. Iyo Uvira yabaye intambara ikomeye yasize M23 yigaruriye uyu mujyi, nubwo uyu mutwe waje kurekura iyo Uvira ejo bundi muri Mutarama. Hanyuma rero ikimpunzi zahunze imirwano cyangwa se ikibazo cyazo muri rusange ni cy'akakanya gikuye muri iyi nkuru. Harabarurwa byibuze impunzi zigera kuri 716 z'Abanyekongo zavuye mu Burundi zatashye, aho bivugwa ko rwose umubare umaze ubwo ni umubare w'abari barahunze muri rusange wamaze kurenga 42,000. Ndetse ntabwo ari 42 gusa bafunze, ahubwo nabagera kuri 42,983, ni hafi 43 b'Abanyekongo bari barahungiye mu Burundi bamaze gusubira mu gihugu cyabo banyuze muri Sud Kivu. Ibi byatangajwe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe umutekano w'ubutegetsi bw'igihugu yitwa Jacques Shabane, ni mu nama y'abaminisitiri yayobowe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi ibera hariya i Kinshasa. Impunzi 716 zatahutse ku munsi umwe. Ejo ndi ku ya 13 Mata 2026 impunzi 716 zagarutse mu Burasirazuba bwa Congo zinyuze ku mpaka wa Kavimvira uri mu mujyi wa Uvira. Kuva ku ya 23 Gashyantare 2026 igihe uwo mupaka wongeye gufungurwa, hamaze gutaha impunzi zigera ku 42,982 nk'uko imibare ya komisiyo y'impuguke ku mpunzi CNL ibigaragaza. Hanyuma impamvu y'ubuhunzi birumvikana, izi mpunzi zari zarahunze kubera iriya mirwano yabaye ikomeye cyane muri Kivu y'Amajyepfo mpera z'umwaka ushize, abo twitwaje inkora M23 n'ingabo za leta ya Congo besuraniye hariya muri Plaine de Rusizi bikarangira M23 ifashe umujyi wa Uvira. Iyi mirwano yatumye umutekano uhungabana cyane, ndetse abaturage benshi bahungira mu bihugu bituranye cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma ariko abapfiriye mu Burundi mu buhunzi ntiwababara ni benshi, basize indwara zitandukanye no kutitabwaho. Hanyuma leta ya Congo iyobowe na Minisitiri Eve Bazayiba Masudi yasuye impunzi mu Burundi no muri Tanzania, yazihumurije mu buryo bugiye bitandukanye, yanazihaye ubufasha benshi bavuga ko ngo ari ubwica ntikize. Bakoranaga kandi n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR. Impamvu yo gutaha kwabo rero, abaturage batangiye gutaha ngo kubera kongera gufungura imipaka. Murabizi ko umupaka Gatumba Kavimvira amaze gufungurwa no kugabanuka kw'imirwano. Murabizi ko Uvira ntago hakiba imirwano cyane, nubwo hari impungenge z'uko ishobora kubura. Hanyuma hakaba n'igitutu mpuzamahanga kuko hariho ngo n'icyashyizwe ku Rwanda, ariko kandi hari n'izindi mpamvu zigiye zitandukanye. Uruzinduko rwa Haja Lahbib, uyu wasabye impande zose kubahiriza amategeko mpuzamahanga y'ubutabazi. Aka kanya rero abenshi bari bazatese niyo impunzi zigarutse zirahabwa ubufasha gute ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma kitarafungurwa, kandi amahanga agaragaza ko ari cyo kibuga kizifashishwa mu kurukirizaho indege zizanye ubufasha ku baturage bagizwe ingaruka n'intambara. Uvira rero akaba ari umujyi uri mu mutekano muke, uri kugenzurwa n'igisirikare cya Congo FARDC, nacyo gihari kitabyemerewe kuko iyi Uvira yari yararagijwe umuryango w'abibumbye
birangira mu itangazo M23 yashyize ahagaragara ivuga ko rwose Uvira ikwiye kurindirwa umutekano na za MONUSCO, ariko FARDC, FDNB, Wazalendo, FDLR ndetse n'abacancuro aka kanya nibo bidegembya muri uyu mujyi wa Uvira. Harabura ifirimbi ngo M23 ya advancing yisubiza Uvira. Hamaze iminsi havugwa imirwano n'imyiteguro y'imirwano muri Plaine de Rusizi, mu bice byegera cyane Uvira, ugaruka hano mu bice bya Sange za Kabunambo twagiye tubigarukaho, bikavuga ngo M23 yaba ishaka kwisubiza uyu mujyi, ariko aka kanya nta kirakorwa kugira ngo M23 ifate uyu mujyi. Ariko kandi hakaba havugwa ukutumvikana kwa Wazalendo muri uyu mujyi, humvikana amasasu uko bwije nuko bukeye. Minsi ishize tumaze iminsi bigarukaho, ariko ikibazo cy'umutekano muri Uvira cyo kiracyari ingorabahizi ku buryo bukomeye cyane, aho abaturage batuye muri biriya bice nabo batangaza ko rwose bagifite impungenge. Uyu mujyi wa Uvira ni ingenzi cyane mu mutekano wa Sud Kivu, kuko yageze gufatwa na M23 bituma abantu uba ahantu h'ingenzi cyane mu igenzurwa ry'akarere ndetse n'inzira ijya mu bice bikize cyane bya Congo nka Katanga. FARDC rero aka kanya niyo iri kugenzura uyu mujyi, hanyuma ariko nta n'uyibujije, ariko nirindira umutekano abaturage, ireke kubica urubozo, ibarindira umutekano nk'uko AFC M23 ibikora. Ibi ariko nibyo nivugiye kubera ko Kinshasa nkeka ko rwose yakomeje kuba cyakiringiti gitose kitiyorozwa ku kibazo cy'Abanyekongo mu bihe bigiye bitandukanye. Hanyuma reka noneho tugaruke turebera hamwe ibijyanye n'imyanzuro yafatiwe mu Busuwisi. Munyemerere rwose mbasemba ko ntago nigeze mbibabwirira igihe, ariko ndashaka noneho kubabwira ibyo nakusanyije ahangaha n'ibitavuzwe cyangwa se n'ibitari byatangajwe n'undi. Ahangaha mu Busuwisi ibiganiro byatangiye mu mwuka mubi bisoza neza, ariko abenshi bari kwibaza batese ibyanzuriwe muri iyi nama bizatanga umusaruro ki. Umutwe wa M23 ndetse ni AFC M23 birumvikana na guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Congo byemeranyije ko mu minsi 10 iri imbere buri ruhande ruzarekura imfungwa z'urundi zifite. Ibi birimo cyangwa se biri mu byo impande zombi zumvikanyeho nyuma y'ibiganiro byabaye kuva kuwa mbere w'iki cyumweru dusoza. Impande zombi ziganirira hariya mu mujyi wa Montreux ni mu Busuwisi. Ni ibiganiro byanitabiriwe n'abarimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Katari, Togo, umuryango wa Afurika yunze ubumwe ndetse n'Ubusuwisi. Mbere gato yuko ibi biganiro biba, hari ikintu cyari kigiye gutuma hazamo kidobya ibiganiro ntibibe. Hari ukuntu guverinoma Kinshasa yamenye amakuru yuko intumwa za AFC M23 atari zisanzwe zihurira nayo hariya Idoha muri Katari, ko ahubwo harimo n'abahoze muri guverinoma Kinshasa barimo nk'uwitwa Claude Ibalanki n'abandi bagiye batandukanye. Kinshasa iti nibaza ku meza y'ibiganiro ntago tuganira, bigiye gusubira ubisi M23 nayo iravuga iti niba mutemera ko tuganira mu bireke. Birangira Kinshasa yemeye ko baza. Ibyo biganiro rero byabaye cyangwa se byatangiye mu mwuka mubi, kuko byatangiye Kinshasa ishaka ko ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma cyafungurwa nk'igikorwa cyakoroshya itangwa ry'inkunga ku bagizweho ingaruka n'intambara. Ariko rero byarangiye n'ubundi bibaye abahuza bahari Togo, Katari. Murabizi ko Togo Perezida Faure Nyasimba ari we muhuza aka kanya wasimbuye Perezida Lorenzo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba nazo muhuza hagati ya guverinoma Kinshasa n'u Rwanda. Katari gahuza Kinshasa ndetse na AFC 23. Birumvikana cyane rero bahuriye hariya mu Busuwisi. Hari nabo mu Busuwisi nyine bari muri ibyo biganiro. Itangazo rihuriweho ryasohowe n'impande zitabiriye biriya biganiro byamaze iminsi igera kuri 5 rivuga ko byibanze cyangwa se kwisonga ibyibanze kwishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Doha yashyizweho umukono ku ya 15 Gushyingo 2025 agamije kugera ku masezerano rusange y'amahoro Burasirazuba bwa Congo. Mu by'impande zombi zemeranyije harimo akamaro ko gutanga ubutabazi bwihutirwa ku baturage bo mu Burasirazuba bwa Congo, ndetse bemeranya ko hari intambwe igaragara imaze guterwa no kugera ku masezerano ajyanye n'ubutabazi. Mu gihe cy'ibiganiro impande zombi kandi zemeranyije kubahiriza inshingano zose zibareba hashingiwe ku mateka mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi uko bikwiye, ndetse no gukurikiza amahame y'ingenzi agize itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ndasubiramo iki kintu.
muri icyo gihe cy'ibiganiro barimo baganira, impande zombi zemeranyije kubahiriza inshingano zose zibareba hashingiwe ku mategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi, amategeko mpuzamahanga arengera uburenganzira bwa muntu n'amategeko mpuzamahanga agenga impunzi uko bikwiye, ndetse no gukurikiza amahame y'ingenzi agize itegeko nshinga rya Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Impande zombi kandi zemeranyije kwirinda ibikorwa icyo ari cyo cyose, igikorwa icyo ari cyo cyose cy'igitero, isenya, isahura cyangwa ikangiza ibikoresho by'ingenzi bifasha ubuzima bw'abaturage, harimo ibiribwa, ubutaka bushingwaho, umusaruro w'ubuhinzi, amatungo, ibikorwa ndetse n'ububiko bw'amazi meza, ibikorwa byifashishwa mu kuhira imyaka, ibikorwa remezo by'itumanaho n'ingufu ndetse n'amavuriro n'amashuri. Itangazo ry'ibyavuye muri iriya nama kandi rikomeza rivuga ko Kinshasa na AFC M23 banumvikanye ko nubwo ubufasha bwihutirwa bukenewe, butagomba kugarukira gusa ku bikorwa n'itangwa rya serivisi zijyanye no gutanga ibiribwa, ubuvuzi, amazi, ibikoresho by'isuku n'isukura, aho kuba ndetse no kwemeza ko kurinda abasivile bikomeza kuba ingenzi cyane mu gihe cy'imirwano, ko ahubwo hanagomba kubaho ibikorwa byo kurinda abaturage birimo gukumira no guhangana n'ihohoterwa, isahura n'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa abasivile cyane cyane abagore n'abana, no guteza imbere iyubahirizwa ry'amategeko mpuzamahanga agenga ibikorwa by'ubutabazi n'uburenganzira bwa muntu. Abenshi bati rero ubundi biganiro byo mu Musisi ryo byari byitezwe. Banemeranyije kubahiriza ko ndetse ngo banemeranyije kubahiriza no kurinda abakora ibikorwa by'ubutabazi, harimo n'abakozi b'imbere mu gihugu n'ababafasha, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa muri ibyo bikorwa kugira ngo babashe gukora mu mutekano usesuye. Impande zombi kandi zemeranyije ko buri ruhande mu nshingano zarwo rugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo ubufasha bwihutirwa butanyerezwa cyangwa se ngo busahurwe, ndetse zaniyemeje kutagira uruhare mu buryo ubwo ari bwo bwose mu guhitamo abatanga serivisi n'abahabwa ubufasha mu buryo butari bwo. AFC M23 na leta ya Kinshasa kandi banemeranyije kwirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyabangamira itangwa ry'ubufatanye bwihutirwa butangwa hubahirijwe amahame y'ubutabazi mu bice byibasiwe n'intambara. Banemeranya kandi ko korohereza itangwa ry'ubufasha bwihutirwa mu buryo bwihuse, butagira inzitizi, butekanye kandi burambye, bitagomba gushingira ku idini, inkomoko, umuryango, imibereho, aho umuntu atuye, ibitekerezo bya politiki cyangwa se imyemerere, ubwoko, umuco cyangwa se ururimi. Impande zombi kandi nanone zemeranyije kubahiriza, kurinda ndetse no korohereza itangwa rikomeza rya serivisi z'ingenzi ku baturage. Bazirinda igikorwa icyo ari cyo cyose cyahungabanya izo serivisi, kandi bakorohereza abaturage kubona serivisi z'ibanze zirimo ibikorwa zirimo ibiribwa, amazi, ubuvuzi, amacumbi ndetse n'uburezi. Impande zombi kandi zemeranyije ko igihe hashyizwe mu bikorwa ingamba zifite ingaruka kuri izi serivisi, bazita ku ngaruka zazo ku baturage. Ubwo rero mu bushobozi cyangwa se mu bushobozi bushoboka bwose kandi mu gihe gito gishoboka, impande zombi zemeranyije gutanga ubuvuzi n'ubufasha bukenewe ku bakomeretse n'abarwanyi, harimo gufata ingamba zose zikenewe zo kubashakira ndetse no kubatoranya no kubajyana aho bavurirwa. Kubera iyo mpamvu biyemeje korohereza itangwa ry'ibikoresho by'ubuvuzi n'ubufasha butangwa n'imiryango y'ubutabazi, hagamijwe gushyigikira imikorere y'ibigo nderabuzima ndetse n'izindi nzego z'ubuvuzi mu bice byibasiwe n'intambara. Ikindi nuko impande zombi ku bufatanye n'umuryango mpuzamahanga w'akarere k'ibiyaga bigari CIRGL
zasinyanye amasezerano ashyira mu bikorwa uburyo bwagutse bwo kugenzura agahenge. N'amasezerano yitezweho kuzafasha urwego rushinzwe gukurikirana no kugenzura ihagarikwa ry'imirwano ryashyizweho n'amasezerano y'i Doha gutangira ibikorwa byo kugenzura, gukurikirana ndetse no gutanga raporo ku ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge gahoraho hagati y'impande zombi. Impande zombi kandi ndetse na CIRGL bagaragaje ubushake bwo gutangiza mu gihe kitarenze icyumweru kimwe ibikorwa bya mbere byo kugenzura agahenge, bizafashwa n'ubufasha bw'ibikoresho butangwa n'ingabo z'umuryango w'abibumbye zishinzwe kugarura amahoro n'umutekano muri Congo MONUSCO. Itangazo ry'ibyavuye mu nama mu Busuwisi kandi rivuga ko impande zombi zemeranyije kurekura imfungwa mu gihe kitarenze iminsi 10 hubahijwe uburyo bwemeranyijweho bwo kurekura abafunzwe bwashyizweho umukono ku ya 14 Nzeri 2025 hagamijwe gukomeza kubaka icyizere. Ni AFC M23 na Kinshasa baboneyeho gushimira komite mpuzamahanga ya Croix Rouge CICR ku ruhare rwayo mu gutanga urutonde rw'abafunzwe hakurikijwe uburyo bwashyizweho. Imfungwa 311 za AFC M23 nizo leta ya Congo ngo igomba kurekura mu gihe uriya mutwe uzarekura izirenga 163 zo ku ruhande rwa leta. Ni imyanzuro ikomeye cyane mw'abantu mwe. Ese murabyumva mute? Iyi myanzuro murumva buri ruhande ruzayishyira mu bikorwa nko ku kijyanye n'iyubahirizwa ry'agahenge mukurikije imyiteguro y'urugamba hariya muri Kivu y'Amajyepfo, umurindi w'ingabo z'u Burundi zimaze iminsi zambuka uruzi rwa Tanganyika zerekeza Ibaraka zikava ziza hano mu Bibogobogo. Murumva koko ibi Kinshasa izabikora? Iki nicyo gihe rero ngo mumpe ibitekerezo, dusangire ibitekerezo kuri ingingo. Hanyuma ikindi twahita twinjiramo dukomozaho ni ku isenywa ry'umutwe wa FDLR. Ni mu gihe bikomeje kugaragara ko umutwe wa FDLR ugizwe n'abasize bagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi, akaba ari umwe mu nkomoko z'umutekano muke mu Burasirazuba bw'iki gihugu gikomeje kuba ikibazo. Mu by'ukuri ikibazo gikomeje kwibazwa n'iki mpamvu uyu mutwe umaze imyaka irenga 30 utarandurwa burundu. Nubwo ibitero bya gisirikare, imyanzuro ya Loni n'igitutu cya diplomasi bikomeje kugarukaho, FDLR ikomeje kubaho bigashyira mu kibazo uburyo bwo guhangana nayo mu buryo byagiye byemezwa. Ese inkomoko ya FDLR n'uruhare rwayo umutekano w'akarere ni iyihe? Bana natwe usobanukirwa ibyo ari byo. FDLR nk'uko twabigarutseho haruguru ni umutwe ukomoka ku bakoze jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994 hano mu Rwanda, by'umwihariko abahoze mu ngabo za ex-FARC n'interahamwe bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ahamanze guca ku gisa n'amateka. Kuva icyo gihe rero uyu mutwe wahindutse ikibazo kirenze imbibi z'igihugu kimwe, kigira ingaruka ku karere kose muri rusange. Kuko nubwo hari ibivugwa ko uyu mutwe utakiri ufite imbaraga nk'izo wari ufite mbere, kuba ukiriho byemerera cyangwa se byerekana ko ikibazo cyawo atari icya gisirikare gusa, ahubwo ari icy'akarere muri rusange n'icy'inyungu za politiki n'ubukungu. Reka turebe hamwe noneho uburyo FDLR ikoreshwa cyangwa se ikoreshwa. Reka dutangire turebera hamwe uburyo ikoresha bw'intambara ya guerrilla. Muri ubu buryo rero nk'ubu ngubu nk'uko bigaragara ahangaha muri nyandiko, impamvu ikomeye ituma FDLR idashobora kurandurwa vuba ni uburyo ikoresha bw'intambara ya guerrilla cyangwa se ya kinyeshyamba. Reka tubyite gutyo. Ni ukuvuga ngo guerrilla kuri FDLR irangwa n'igabanyuka mu matsinda mato cyangwa se no kwihisha mu mashyamba ya Kivu no kwivanga n'abaturage ndetse no kwimuka vuba nyuma y'ibitero. Aha hose rwose FDLR ihita ibanguka cyane. Ibi bituma ibitero bya gisirikare bidashobora kuyisenya burundu, kuko abarwanyi bayo bashobora gutatana bakongera guhuriza hamwe ahandi bigashoboka rwose. Ni ukuvuga ngo bazitere. Noneho ikindi, izi ngabo zabaye nk'ishyiga rya mwamba mu rugamba ko zirakora hakagaragara intege nke z'ingabo za Congo FARDC. Kuko ingabo za Congo zizwi nka FARDC cyangwa se Force Armée de la République Démocratique du Congo zagaragaje intege nke mu guhangana n'imitwe myinshi yitwaje intwaro ikorera ku butaka bwa kiriya gihugu icyarimwe, irimo M23, irimo ADF, irimo Codeco n'indi irenga 200.
kuba leta ya Kinshasa yibanda cyane ku mutwe umwe cyangwa se indi myinshi bigabanya ubushobozi bwo kurandura FDLR burundu. Reka turebe noneho ingorane za diplomasi n'ibirego byo gufashanya, kuko hari ibirego n'ibikekwa ko FDLR ishobora kuba ikoresha cyangwa se ikoresha nk'igikoresho mu mukino cyangwa se mu mikino ya diplomasi hagati ya Kinshasa na Kigali. U Rwanda rushinja Congo gufatanya n'uyu mutwe, mu gihe Congo ihakana ibyo birego igashinja u Rwanda gushyigikira cyangwa se gutera inkunga M23. Tumaze iminsi bigarukaho. Uyu mwuka wo kutizerana hagati y'impande zombi utuma ikibazo cya FDLR kirushaho kuba ingorabahizi, kuko hari igihe uyu mutwe nk'uyu ushobora gufatwa nk'igikoresho cy'inyungu za politiki aho gufatwa nk'umwanzi usanzwe. Ahangaha tubyemeranyeho rero. Reka turebere hamwe uko FDLR ubundi FDLR ni ikibazo gikomeye kirenze igisirikare, kuko FDLR si ikibazo cya gisirikare gusa urebye ukoresheje amaso y'ubushishozi, ahubwo ni ikibazo gikomatanyije amateka, ubutabera, impunzi ndetse n'isanamitima. Muri ubu buryo hari abahoze muri uriya mutwe, abagore n'abana babo cyangwa se n'ababana nawo, ndetse n'abaturage babana n'uyu mutwe mu buzima bwa buri munsi. Murabizi, niyo mpamvu rero imiryango mpuzamahanga nka MONUSCO ikoresha uburyo bwo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe, ikizwi nka DDR, aho kuba uburyo bwa gisirikare bwonyine. Birumvikana ko hakorwa operation yo guhiga FDLR, ariko kubasubiza mu buzima busanzwe ahangaha nibyo iyi miryango ikomeje kugenda ivuga. Ariko rero Uburasirazuba bwa Congo burimo intambara ifite ishingiro ry'ubukungu. FDLR ikomeza kubaho kubera mu y'agaciro nk'uko bigaragazwa na benshi mu bakurikiranira hafi by'umutekano Uburasirazuba bwa Congo n'akarere muri rusange. Bakayifata rero nk'igikoresho mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro butemewe n'imisoro y'akajagari no kugenzura inzira z'ubucuruzi. Ibi byose FDLR irabishinjwa kandi bikagira ingaruka zikomeye ku baturage. Ni ibintu rero Kinshasa buriya ngo iboneramo icyo nakwita injawulo. Aho ubuyobozi bwa leta budakomeye, umutwe nk'uyu ukaba ngo ushobora kubona uburyo bwo kwinjiza amafaranga ndetse no gukomeza ibikorwa byawo muri rusange, bikagira ingaruka cyangwa se bikabyara umusaruro bamwe mu basirikare bakuru mu gisirikare cya Congo bakorana n'uyu mutwe wa FDLR. Noneho FDLR mu rwego rwa diplomasi mpuzamahanga ifatwa ite? Nubwo hakomeje ibiganiro, FDLR ikiri ku murongo w'ibiganiro bya diplomasi. Raporo zitandukanye ziragaragaza ko hari ingamba zo kuyisenya, ariko kugeza ubu nta gihamya cy'uko yacitse burundu. Muri make isesengura rigaragaza ko FDLR idakomeza kubaho kubera imbaraga zayo gusa, ahubwo ari ukubera intege nke za leta ya Congo, akajagari ka politike n'umutekano mu karere n'inyungu z'ubukungu zishingiye ku ntambara. Ubwo rero gusenya FDLR burundu bisaba igisubizo gihuriweho kigizwe no gukuraho inyungu z'ubukungu zishingiye ku ntambara, kongera ububasha bwa leta mu bice by'inyeshyamba, gushimangira amasezerano diplomasi hagati y'ibihugu ndetse no gushyira mu bikorwa gahunda zo gusubiza abarwanyi mu buzima busanzwe. Igihe ibyo bitarakorwa rero FDLR ishobora gucika intege igahindura isura, ariko ntishobora kurandurwa burundu. Aha kandi niyo mpamvu nyuma y'imyaka myinshi uyu mutwe ukomeza kuba ikibazo cyasubitswe aho kuba ikibazo cyakemuwe. Ahangaha ngira ngo murabizi ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwose zimaze iminsi zivuga ko FDLR igomba gusenyuka, bitaba ibyo rwose ikibazo kigahoraho, ariko kandi hakaba hacibwa n'amarenga y'uko mu gihe guverinoma Kinshasa itasenya FDLR bikaba binashoboka ko rwose yakwirengera ibihano yahabwa mu gihe itabikoze, kandi ari byo yasinyiye. Hanyuma u Rwanda narwo rwakuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Aha rero ni ibintu byumvikana cyane. Hanyuma rero reka tugaruke mu gihugu cy'u Burundi, hari guturuka amakuru akomeye cyane. Ahangaha iyi FDLR uko iririmba gutera u Rwanda no kuruhunganyiriza umutekano, yumva yafatanya n'igihugu cy'u Burundi kuko bari mu mujyi umwe, bari kurwana na M23 mu Burasirazuba bwa Congo. Burundi bushyigikira FDLR buyiha byose, imyitozo, ibikoresho n'ibindi bitandukanye ndetse n'indaro. Ariko kandi Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi muri iki gihe noneho yoboye umuryango wa Afurika yunze ubumwe yongeye gutangaza ibintu bikomeye cyane, ngo mu gihe haboneka impamvu yamusaba gukorera urugendo i Kigali nta cyatuma atajyayo. Ni abenshi bibazaga batese
wenda Ndayishimiye yanyarukira i Kigali agasura u Rwanda byashoboka. Ndayishimiye yagarutse rero mu kiganiro cyihariye aherutse kugirana n'umuyoboro wa YouTube witwa Yaga Burundi. Ni ikiganiro cyabaye mu gihe Burundi bumaze imyaka irenga 2 budacana uwaka n'u Rwanda, ibyanatumye imigenderanire y'ibihugu byombi zamo ibibazo cyangwa se agatotsi gasa nkaho rwose kabaye ikibazo, ndetse Burundi bikanarangira bufunze imipaka yabwo ibuhuza n'u Rwanda. Perezida Ndayishimiye rero amaze igihe kinini ashinja u Rwanda kuba ruri mu mugambi wo gushoza intambara ku gihugu cye rubinyujije mu mutwe wa Red Tabara. Gusa u Rwanda inshuro nyinshi rwakunze gutera utwatsi ibirego by'uko rwaba rukorana n'uriya mutwe. Ndayishimiye nk'umuyobozi wa AU ubwo yabazwaga niba igihe kizagera abantu bakamubona i Kigali, avuga ko haramutse habonetse impamvu yatuma ajyayo rwose atabireka, bijyanye no kuba u Rwanda ari kimwe mu bihugu bigize umuryango abereye umuyobozi. Ati Kigali habayeyo ikintu gishobora gutuma bavuga bati uhagarariye Afurika niwe uzagenda nta ngorane. Ndayishimiye akomeza agaragaza ko kuba u Burundi n'u Rwanda bifitanye ibibazo by'imigenderanire ntibivuze ikibazo cy'imigenderanire ya Afurika. Agira ati none u Rwanda ntiduhurira mu nama zaba iz'ibihugu byo mu karere ibya Afurika ndetse no ku isi, none ntiduhura iyo bibaye ngombwa ko dushyigikira umukandida twese ntitumushyigikira. Perezida w'u Burundi yashimangiye ko nta munyangiri ikwiye kuba hagati y'igihugu cye n'u Rwanda, kuko ngo hari ibihugu by'inshuti z'u Burundi bikundana narwo ndetse hakaba n'iby'inshuti z'u Rwanda bikundana n'u Burundi. Yungamo ati kandi n'u Rwanda ntitwangana. Ntitwangana, Abanyarwanda n'Abarundi ntabwo bangana. Hariho abantu baba bafite politiki idahuza na politiki y'ikindi gihugu, nk'uko bahora bavuga ko umupaka w'u Burundi n'u Rwanda urafunze. Abanyarwanda mbona birirwa hano banyura hehe? Uyu ni Ndayishimiye. Uyu mugabo icyakora yashimangiye ko u Burundi budateze gufungura imipaka yo ku butaka ibuhuza n'u Rwanda nyuma yo kongera kurushinja guhinzira abagizi ba nabi bagambiriye guhungabanya umutekano w'igihugu cye. Mu kiganiro n'ubundi yagiranaga n'iyi chaîne ya YouTube, Perezida Ndayishimiye yananyomoje amakuru yatanzwe n'igisirikare cy'u Burundi yavugaga ko inkongi y'umuriro yibasiye ikigo cya gisirikare cya Kamase cyo mu mujyi wa Bujumbura yatewe n'umuriro w'amashanyarazi. Ku mugoroba wa tariki 31 Werurwe twabigarutseho nibwo muri kiriya kigo cya gisirikare cya Kamase giherereye mu gace ka Musaga mu majyepfo ya Bujumbura habaye inkongi y'umuriro ndetse hanabiturika ry'ibisasu. Leta y'u Burundi yemeje ko byahitanye abantu 13. Nyabuneka ibisasu ishya ryabyo byatumye hari ingabo z'u Burundi ziva mu Bujumbura zinjira mu Burasirazuba bwa Congo amaramasa ndetse n'abari bagize P5. Nyuma y'iminota mike umuriro utangiye kwaka, umuvugizi w'ingabo z'u Burundi General de Brigade Baratuza na Minisiteri y'Umutekano mu gihugu bahise batangaza ko inkongi y'umuriro yibasiye kiriya kigo yatewe n'umuriro w'amashanyarazi wadutse mu bubiko bw'intwaro. Ndayishimiye mu kiganiro yagiranye n'iyi chaîne ya YouTube ya Yaga Burundi, ari naho yavugiye biriya byose by'uko yazi i Kigali mu gihe yaba tumwe na Afurika yunze ubumwe. Yavuze ko ngo ibyo kuba iriya nkongi yaratewe n'amashanyarazi ari ibinyoma, kuko mu bubiko bw'intwaro bwo muri Kamase nta mashanyarazi abamo. Ati mu Burundi baravuga ngo ikibi ni mfane ati mu Burundi baravuga ngo ikibi ni mfane birajyana. Ndagira ngo nkubwire ngo hariya nta muriro w'amashanyarazi ubayo. Njyewe nayoboye kiriya gisata kireba ibijyanye n'intwaro, urabizi ni ibintu nzi, ni ahantu namye nkorera ingendo nzi. Ikintu cya mbere kizira nuko ahari biriya ubwo n'intwaro nta mashanyarazi ajyaho. Ndayishimiye akavuga ko kuba kiriya kigo cyaribasiwe n'inkongi y'umuriro ari ibisanzwe, kuko impanuka z'inkongi zikunze kubaho ndetse zikunze kuba hafi. Uyu mugabo akavuga ko intandaro nyirizina yateye iriya nkongi y'umuriro izamenyekana nyuma y'iperereza ryimbitse igisirikare cy'u Burundi cyamaze gutangiza, mu gihe amakuru avuga ko muri kiriya kigo haba haragabwe igitero cya drone. Nyuma y'inkongi y'umuriro rero yibasiye Kamase, amakuru avuga ko hari abasirikare
abasirikare barenga 30 bahise batabwa muri yombi bakekwaho kuba bafite aho bahuriye n'ibyabaye. Ubwo rero ahangaha abenshi bari bazatese ibyo byatangajwe na Gaspard Baratuza ko bivuguruwe na Perezida Ndayishimiye, ndetse bigaragara ko yabivugaga asa n'ushaka gushimangira ko ibyatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi FDNB Brigadier General Gaspard Baratuza byaba atari ukuri. Abenshi bari bazatese biraza kugenda bite hagati ya Ndayishimiye na Baratuza mu gihe batavuze rumwe kuri case nk'ingi kandi ikomeye cyane yari koroje hirya no hino mu karere k'ibyaga bigari. Yes, hanyuma ni Ndayishimiye kandi wakomoje kuri case bitwa Bunyoni. Murabizi ko mu minsi yashize abakunzi ba Bunyoni baririmbye z'amazamuka bati aramurekuye mu gihe yaragiye kumwicira muri gereza. Uyu Bunyoni murabizi ko yahoze ari minisitiri w'intebe nyuma aza gutabwa muri yombi na guverinoma y'u Burundi ashinjwa ubugambanyi n'ibindi bitandukanye. Hanyuma Bunyoni wari warakatiwe gufungwa burundu n'urukiko rw'ikirenga rw'u Burundi nyuma yo kumuhamya ibyaha birimo guhungabanya umutekano w'igihugu, guhungabanya ubutunzi bw'igihugu, kubona inyungu z'akazi mu buryo bunyuranyije n'amategeko no gushaka kwica Perezida Ndayishimiye. Yarekuwe by'agateganyo muri Werurwe uyu mwaka nyuma y'imyaka igera kuri 3 yari amaze afunzwe. Ubwo rero kurwaga rero byiswe ko byaturutse ku mpamvu z'uburwayi, ariko kandi andi makuru akavuga ko leta y'u Burundi yaba yarahisemo kumurekura nyuma yuko yari bisabwe n'abarimo ishyaka Chama cha Mapinduzi riyoboye igihugu cya Tanzania. Ni ibyahishuwe rero Perezida Ndayishimiye muri kiganiro n'iki gitangazamakuru yavuze ko ngo byabaye ngombwa ko arekurwa nyuma yo gusanga nta kibi ashobora guteza hanini bitewe no kuba yararwaye. Ati iyo abantu bafunzwe hakurikiranwa imyitwarire yabo, uko yitwara hari yafungiwe bagumya kumukurikirana, ntibigera kubamureka, ahubwo ati rwose hariho igihe rero agera ku gihe atakiri umuntu ushobora konona wa mutekano w'abenegihugu. Ati nta umuntu wasubira gukora icyaha cyangwa se gukora cya cyaha. Ati ni bamwe mu mwumva rero bavuga bati tubarekuye by'agateganyo kuko baba babona ko ntacyo yakwangiriza. Ndayishimiye akavuga ko nubwo Bunyoni yarekuwe atemerewe kwidegembya kuko mu byo atemerewe ngo hatarimo gukandagiza ikirenge ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ngo abe yajya mu mahanga. Avuga ko yibeshye akabigeraho cyangwa se akabirengaho yahita yongera gufungwa. Rukuvuga ngo afite yarafungwa ariko nta bwigenge afite. Ati baramurekuye by'agateganyo bamubwira ibyo adashobora kurengaho, nk'ubu abikoze yahita asubirayo. Urumva ko nta kwidegembya afite. Burya n'icyaha nicyakuweho, nakomeza kwitwara neza azakomeza kuba mu mwidegembyo arimo kugeza yongeye gukora ikibi, cyangwa se nk'ubu agiye ku kibuga cy'indege bakamubona bahita bavuga bati wowe warenze ku byo twakubwiye, subirayo. Ndayishimiye yaburiye Bunyoni ati ndiwe nagumya kwitwara neza cyane kugira ngo ntibitume bashobora kundeba nabi. Perezida w'u Burundi kandi ahangaha yanabashijwe niba Bunyoni azasubizwa imitungo yirimo inzu zirenga 150 zafatiriwe. Avuga ko rwose ibyo byo bitazigera bibaho. Nuko ngo nta bw'inyagamburo ntago yatirimuka ngo agende, ariko kandi no guhabwa imitungo ye rwose nasubiza amerwe mu isaho Bunyoni ntacyo azigera abona. Uyu ni Perezida Ndayishimiye w'u Burundi rero akora inzira ku murima uyu Ale Ngiome Bunyoni. Tugana ku musozo ni munyeberere dusoreze kuri iyi nkuru. Hashize iminsi mu Burundi havugwa inkuru nakwita mbi y'urupfu rwa Minisitiri Bugaga. Iyi nkuru yararikoroje kuko yabaye nk'iteza urujijo. Abenshi batiyishwe na guverinoma y'u Burundi, abandi ngo ni impanuka. Hari n'abavuze ko bifitanye isano no gushya kwa biriya bikoresho mu Bujumbura. Hatangiye no kuboneka ibimenyetso by'uko uyu Minisitiri Bugaga yaba yarishwe na leta ye y'u Burundi. Urupfu rwa Minisitiri uyu yari Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho w'u Burundi yitwa Gabi Bugaga rukomeje guteza urujijo n'impaka ndende mu banyagihugu nyuma y'uko umurambo we ubonetse mu modoka ye mu gace ka Kivoga. Ahangaha hari no muri commune Mutimbuzi mu gitondo cyo ku ya 16 Mata 2026. Nubwo ubuyobozi bw'u Burundi bwatangaje ko yasize urupfu rutunguranye rwatewe n'impanuka, amakuru atandukanye arimo ashyirwa hagaragara n'imiryango itegamiye kuri leta
ari bo umuryango Fokode ugaragaza cyangwa se agaragaza ibimenyetso byinshi byerekana ko ashobora kuba yarishwe. Fokode ivuga ko amakuru yakusanyije ashingiye cyangwa se ishingiye ku buhamya bw'abantu bari hafi ya nyakwigendera Gabi Bugaga, agaragaza ko mbere y'urupfu rwe rwa Gabi, uyu Gabi Bugaga ngo yari afite impungenge zikomeye ku mutekano we. Hari abemeza ko yaramaze iminsi agaragaza ko ashobora kugirirwa nabi, ndetse ngo yari yaratangiye gutegura umugambi wo kuva mu Burundi akajya mu mahanga guhunga, aho byavugaga ko yashakaga ubufasha bwo kujya i Burayi. Amakuru kandi agaragaza ko mu ijoro rya nyuma mbere y'uko apfa, telefone ye yakoreshejwe mu buryo budasanzwe. Umwe mu bantu bavuganaga nawe cyane yavuze ko yandikiwe ubutumwa budasanzwe butari busanzwe mu mivuganire yabo, bigatuma hakekwa ko ashobora kuba atari we wari uyifite muri ayo masaha ya nyuma. Ku bijyanye n'aho umurambo wabonetse rero, Fokode igaragaza ko hari ibibazo byinshi bitarasobanurwa neza aka kanya rwose, bikiri abantu bakiri mu rujijo. Birimo kuba imodoka ye yarasanzwe mu murima w'ibigazi kure gato y'umuhanda uhuza Bujumbura na Bubanza, ariko kandi hakaba hataramenyekana neza uko yagezeyo mu masaha y'ijoro, ndetse nta bimenyetso bifatika byerekana ko yari kumwe n'abamurinda cyangwa se umushoferi. Ni mu gihe kandi mbere y'uko uwo murambo uboneka, hari abari bamubonye muri kamwe mu tubari two muri Bujumbura. Rero uburyo umurambo wabonetse nabwo bwatumye benshi bashidikanya, kuko wari uri mu ntebe z'imbere uryamye neza, ukuguru kumwe gusohotse mu idirishya, ibintu abahanga bavuga ko bitajyanye n'impanuka isanzwe y'imodoka. Ibi byatumye hakekwa ko ashobora kuba yarishwe ahandi hanyuma akazanwa, cyangwa se bivuga ko ashobora kuba yariciwe ahandi ubundi akazanwa muri iyo modoka. Hari kandi ibibazo cyangwa se ikibazo cy'uko aho imodoka yari iri nta maraso yigeze haboneka, ibishimangira ko aho umurambo wa nyakwigendera wasanzwe atariho yari yiciwe. Imodoka ubwayo nayo ngo ifite ibimenyetso bitajyanye cyangwa se bitajyanye n'impanuka isanzwe, kuko hari ibice byangiritse ku buryo budasobanutse, kuko ngo airbag itigeze isohoka. Ikindi ngo n'urufunguzo rw'imodoka rukaba rwarasanzwe mu isakoshi aho kuba mu modoka. Fokode inavuga ko hari amakuru ataremezwa yaturutse mu bitaro umurambo wajyanyweho, avuga ko hashobora kuba hari ibimenyetso by'amasasu ku mubiri wa nyakwigendera Gabi Bugaga. Nubwo aya makuru rero ari cyangwa se ataremezwa ku mugaragaro, ashimangira akamaro ko gukora isuzuma ryimbitse ku murambo. Nubwo ibimenyetso byose bikomeje kuvugwa, ubuyobozi bw'u Burundi ntiburagira icyo butangaza ku iperereza ryimbitse, avuga ko kuri ubu buri gukora ku rupfu rw'uyu mugabo, ahubwo ngo bukomeje gutsimbarara ku mvugo y'uko ari urupfu rutunguranye. Ibi rero byatumye Fokode n'abandi bakurikiranira hafi iki kibazo basaba ko hakorwa iperereza ryigenga kandi ryimbitse, kugira ngo kuri ku rupfu rwa Minisitiri Gabi Bugaga kumenyekane, hanubahirizwa uburenganzira bw'abaturage bwo kumenya ukuri. Bugaga yarigizwe na Perezida Ndayishimiye Evariste, Minisitiri w'itangazamakuru n'itumanaho w'u Burundi muri Kanama 2025. Yes, reka mbashimire cyane rero kubana natwe muri amakuru yo muri iki gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 19 Mata 2026, 5 kuri 5 hano kuri Ibakwe Media TV. Turakomeza kubana.